پرورده یا زمان کردی سالانیا خواندنه گل خاتو جانان یلدرم ریوبرا دل کرد اش دیاربکر کودت گل مدابت ام دی بحث کین خاتو جانان گلک سپاس کوین گل مدانه سالانی الهمی قطابیا پیروز بد لیاس بحث زمان کردی بکم ات پروسه آشتیه چه هیویک هنه زمان کردی زیاده تر جه بگرد فرمی بیتن آساندن نوا قطاب خانه اندا هیدی قطابی ایدی بزمان کردی زمان شرین بخینن دست بید کن بله کرم که خاطر جان مرحبا جوارا ایرو وکی که هون زانن ده تاوی ترکیه دبستانا دست بکر زاروک به هیوی به شادی به جوشه که دست به خواندره کرن ایرو لی جبو زاروک کرد خلاص توگاف نهاتن گرتن ام دخوازن که زاروک مجی دبن زمان دایی که خواه بخونن زمان دایی که بو زاروکا نه تنه ریا هیمبون فیرکرنه بلکه جی ناسنامه رومه تاوانه و فکر رامانه وانن پرورده یا بو کردی مافکه نه خلاتی که جبو ما کردان حقا کی گرینگه ام هیوی دکن که دولت لسر و مجاری گاو بده جب مافین خورا خواندن دست پی بکن دایک ناو مالی دا بو کردی با آخف وجی دما زاروک دست به دبستان دکن و دمی آسیمیله دبن evnet evi mane ku zarok zamanê xwe naxwazin bê hemdê xwe asîmîle dibin. Dayîk dibêjin heta ziman nebe zimanê xwendin û nivîsandinê resmîniyeta wî tune nebe em nikarin pêşteherin. Bila dewlet nebêje min seçmelî ders diyarî وکریه ev ne diyariye ev mafên me ye heqê ku hatî zevtkirin bi destê zorî hatî zevtkirin bira dewlet dîsa bi borîn vî heqî bide Kurdan baş em îro pir xemgînin dibistanan dest pê kir lêbelê dîsa ji bo zarokê Kurdan tu gavê ji bo ziman dîsa nehetin avîtin و قد نه آنین زمان ev ayba devletiye ayba dayık ki Kurdan ninin dibêjin çima dayık bi zarokê xwe ra di mala xwe da naaxifin belê ez jî dayîkeke Kurdanim em bi zarokê xwe da mal da diaxifin lê belê piştî ku jiyana wan xwendina wan hemû tiştê wan di resmiyetê da zimanê wan perwerde nebe pêşva naçin em jî dîş dewletê dixwazin bira heqekî bide Kurda bira bankwazîkî bide bêje îdî zarokê Kurdan li welatê Kurdan bira bi zimanê xwe xwendina xwe bikin bira vê navê seçmeliyê jî biguherînin gelek baş e Canan Xan Canan Xan te jî îmaje pê kir û Kurd jî hemî îmaje pê dikin zimanê Kurdî û perwerdeya bi zimanê dayîkê mafe heqe ne xelat e da ku ev maf û heqe Kurda bête dan hîn weke rêxiraw hîn weke dayîkên Kurdan çi hewildaneka waya vê dimayîkê çikîn û ke derfeteke baş heye qonaxên giringin yên proseya aştiyê ne di vê dema dimayîkê da hîn dê çi bikin ev heqe Kurdan û zarokên Kurda bête dan yasa û destûr bi rastî dengê we piçkî nav hevket min zêde fehm nekir ez jî weke ku min çi fehm kir ez wî bêjim baş daxwaziyek min got em dibên bira navê vê seçmelî dersê bê guhertin ku dayîk ji me ra dibêjin ki seçmelî ders çi ye em nizanin
ام دچن مدیر جمعه دبین درس کرمانجی تننه seçmeli ders navê kurmancî nabêjin dibên hûn Qur'anê hadîs hayata pêxember jiyana pêxember dibê kurmancî tune ez jî dixwazim ev daxwaziya min e fikir û ramanê min estînim ziman ez dibên bira dewleta Tirk vî navê seçmelî dibistana rake bira kurmancî zazakî ji bona Kurda vî zimanî bixe zimanê perwerdeyî زمان خواندن نویساندن زمان جیانه د سالا خواندن نو دا نزدیکی 60,000 زارو کردی بجارت جبو و سال خواندن 2025-2026 تباهی 59,362 زارو د پولا 5-6-7-8 دا کردی کرمانجی زازاکی وکی درسا بجارته هل بجارت هجمارا زاروکانی زازاکی هل بجارتن گشتی لترکیه پولا 5 پولا 5 دا 3,701 پولا 6 دا 2,811 پولا 7 دا 1,110 پولا 8 دا 941 تباهی 8,506 زاروک هزمارا زاروک اینی کرمانجی هل بجارتن گشتی لی ترکیه پولا 5-21 و 238 پولا 6 دا 15,805 پولا 7 دا 8,201 پولا 8 دا 5,605 تباهی گشتی 59,306 زاروک ام دخوازم daha زیاده تر ببه از لبر دخوازیا دایکا جی بینم زمان از بدایی کارا دا آخفم دایک خمگینن دبی ام قایلم به زمان خو زاروکی ما بخونن لیبالی دبی قدخه دبی ام دچن دبستان جی سری لی دخن دبی کرمانجی تنه سیچملی درس هیا جانان خان بس السروی پرسی هندک راستم از واقع یعنی اول سرعت شد بتشتور گرم تو دبیجی مالبات و زاروک داخازا درسا بجارت کن بس بیجن قدقه یان جی نینه یعنی بروی یان دینی قرآن خواندن حدیث و جیانامه پیغمبری صلوات خود سر بن هیا بس کرمان جی نینه حصایه راسته اوا پرسکری که مزن ازاتن براستی گاوا اف سیچملی درس دکتن جی د سالا 2011 دا بو از yanlış ne از شاش نبم گاوا گوتن سیچملی درس و دمی رابون سیر تفسیر حدیث قرآن تفکرنه پیش برا اجی دبیم کی برا نوسا بیا ایرو د تاوی ترکیه دا دبستان تاو بونه امام خطیب her kolani Ahmed'e da Kurdistan'e da Kur'an kursi hene zarok Kurdan ola xwe dikarin li van dera jî di nav malbata xwe da jî bi alimin ez viya wek xete dibînim dema ku dayîk dibên em diçin müdür ji me re dibêjin çima hûn Qur'anê dihêlin hûn diçin ziman ew jî pişkî dirtisin êka dibe em di navbera Qur'anê da di navbera zimanê Kurdî da em wisa dimînin em weke fena ku em bêjin em dersa Qur'anê nebijêrin ka ew ê çi dê serê me ev tiştekî şaş e bi min ez mînakekî bi ser zaroktiya xwe dixwazim bidim gava min dest bi dibistanê kir min nexwast ez bixûnim çünkü ez zanim min bi zimanê Tirkî qet nizanbû bi destê zorê bi destê kutanê bi destê zulmê zarokê Kurda li gunda hemû hatan asîmîlekirinê ez dixwazim îro dewlet ne bi destê zorê dî bi zimanê Kurda dîsa
حقی وان او حقی بزوردستی جوان گرتنه دیسا بدن وان بس جانان خان اگر وی بوم پیشه که شرح بکیب کرتی یعنی ظنم کد چاش مفهم جی کی یعنی وکی تو بیجیش عالیه دولت و حیلک فیلک الکردا مالباتت کردات تکرن درسا قرآن خواندنه و حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم وکی درسا بجارت گل کردی داناینه هستا خلکی تدینن هکا قرآن هین نهل بجرن رنگا گنهبار ببن خطابار ببن دنیا و قیامته هین چوا داخواست کن بلا اوجی فرمی بد درسا دینی بلا زمان کردی جی فرمی بد وکی درسا کابتایبتی جی زمان راسته دنگه و پرسه و زیده فهم نکم یا تفهم کری بوما شروع بکن بوما بیجه برسوا خود ده که چه آمال باتت بیجن یا این ده چه بکن یعنی سال بو ساله روش خراب تره داخوازی مالباتا چیه؟ اجی دایکم داخوازی دایکا از دبیم برا نبه در ساحل بجاره نبه برا سیچملی نبه برا فرمی ببه برا ببه وک درسا مجبوری چاواز نه سیچملی به زورونلو ام دبین یا زورونلو براش دایکا را بیجن اف درسا کردی نه درسا هل بجاره سیچملی نه زورونلویه گرکی هون و درسه هل بجیرن هون باورن او بحزارا زاروکی کرد درسا کردی هل بجیرن گلک سپاس ماموسته کردی گلکن پیویا ویا که دوی پروسه آشتیه دا چرا سریا پرسا کرد افجی جه بگرن پیاسا و دستوری دی زمان کردی جی بیتا ناس کرد نوا پرورده دا زمان شیرین زمان دایکه زمان کردی بیتا خواندن خاطر جانان یل درم ریوورا دل کردش دیار بکری گل مدابوی گلک سپاس بوه